Саламат бежеке. Саламат кыздар, кандайсыңар? Кандай кыздарым, жакшысыңарбы? Азамат. Саламат бежеке. Кандайсыз бежеке? Жакшысызбы? Кандай жакшысызбы? Ава кандай жакшысызбы? Ата кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай саламат? Жакшысызбы? Түзсүзбү десе. Ата кандай жакшысызбы? Жакшы. Ата кандай жакшысызбы? Элиңиз саламатсызбы? Eliniz bizga Amerika'da ketsin qo'y. Bizim malaga ama. Kelip o'tam, ata. Yo bizim Amerika'da birinchi yo'l kerak. Apa kандай жакшысызбы? Apa kандай жакшысызбы? Урматтуу айылдаштар, урматтуу бир туугандарым, урматтуу ушул Мээрхан айылынын тургундары, мээр бала бакчабыз куттуу болсун. Ушул биздин бала бакчадан жакшынакай биздин балдарыбыз, кыздарыбыз тарбияланып чыксын. Кудай кааласа, мына биздин кыргыздын учуп кур эмес, эмне деген бизде чыган апаларыбыз, аталарыбыз чыккан. Ошондой ушул садиктен, ушул мектептен жакшынакай ушу биздин аталарыбызды, энелерибизди жолун жолдогон чыган биздин балдар, кыздарыбыз тарбияланып чыксын. Анда эмесе ушу жаңы конушуңар, жаңы садигибиз кут болсун, жакшылыктарга ушул жерден биздин сыймыктана турган жакшынакай бөөктөрүбүз тарбияланып чыксын. Рахмат жон. Кут болсун. Ушул айылдан чыккан биздин шаардык кеңешинин депутаттары, ушул 3 депутатыбыз мага чогуу кирип, урматтуу Жемишбек Жамадович, ошол бизде айылда садик маселеси бир аз тартыш. Мурдагы ошол 4 жылдык мектеп бар болчу. Заманбап мектеп курулгандан кийин мектебибиз бош калды. Ошого акча каражаты болсо кайрылсаңыздар деп мага кирген болчу. Мен айтып, эч кандай маселе жок. Балдар үчүн болсо макул деп 4,5 миллион сом акча бөлүп бергенбиз. Жергиликтүү бюджеттен толук бойдон мына оңдотуудан өттү. Быйыл шаардын ичинде болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Баарын өзүңүздөр байкап карап турасыздар. Мына депутаттарыбыз да суранып атат. Ушул айылда бир аз быйыл жетишпей калдым мен, ачыгын айтайын. Силерге айттым го, жетишпей калдым. Калган жактарга толук да колум жетти да. Азыр физически жетишпей турабыз. Кудай кааласа, эрте жаздан баштап ушул жерге 4 көчөгө толук асфальт басып берем. Ата нарошты. Канат алыңыз, бисмилла. Силерди айтып турбайлы өзүм айтып коюм. Баары айта бериңер. Баары айта бериңиз. Мэр, көчөбүз калып кетти деп айта бериңер. Ата келиңиз. Siz alın. Alın. Bunu yapın. Bunu alın. Uşka. Uşka. Özünüzden ekin atama. Ata barsınız. Ata özünüzden ekin. Kana bismillahirrahmanirrahim. Kana ata kırma. Kana bismillahirrahmanirrahim. Buna ki. Kana dürümüzler. Kana. Bas. Son bolup kaldı jeke. Жактыбы? Мынакей. О, жыл. İstediğiniz Toktabay, köçelerin kalbadı diye Toktabay, yarım yıldatar köçeler dinledi. Bir sırkılatıp koyalım. Oyuncuğumuz çektik oyuncumuz Penceresini çürüten bir çıkarılmıştı Murat'talı çıltaktan Sinan buluttan yakan Uçsuz olup Kurban bolup getemin, havlamana
Жок, жарашты. Bu kuknani men kursam жарашат. Siz kursanız жарашат. Kötülük var деген. Siz restoran kurbaysız mı? Ne var içinde? Ya. Bulçu. Ne tamak var? Mastava? Холодильниктерче. Бекташевич. Что в холодильнике? Var tolluk ya. Etçi. Все. Жаңы холодильник buyursa. Посудалар жаңы. Мейлі игілік болсын қыздар. Жақсы дегілі мына құда қаласа. Бұл бардығы бұл мемлекетіміздің бізге көрген қамқорлығы. Şu айыл жеріне көбірек садиктерді құрып, жолдарын оңдап, тротуарларын оңдап, айылға көбірек көңіл бөліш керекпіз. Құдай қаласа емкі жылдан биыл жетішпей қалдық. Емкі жылдан баштап полный жолдарын асфальт төшеп, татынғай қордайбыз. Мақұл ба?